An bain gos na kaywa, duwa na si was met lili met lala, ating interest kal bainge, si betakan we go was ke len missing ya, we go was alule fasid be fashion met ki magatara, missing kadet ka sam kun nage rek masap to tolu, wasa kos nage singal luan, pamaludut mars missing ya, da metikat dawa kangan kain, kasa tagani lasha ke onzuko Aldamlı lasan, damdal yay kongeksha makamposil le Mr. Astik, ay be damdal mekret. İnsan kestadlen tagani lasha, bana unsu aşam ki.
Jesus, oh, Jesus, how can you go? Jesus, Jesus, global lam singkat ke maulas ke wa kaksakin gat ke gat kanu jak singe Wednesday how it going na Nietzsche Seattle Times ay da level usan ke katena state sayangan kain siebena da lafa ka uskin klan gata gat kan ta kanigil tu singe ingan siyesin südbe siyesin sigun gaslan kaksakin gat ke damlasan damdalyay ko ke unsu lalos magat different atwana taringan na metigat fast meta naknas wiya katagani syaktat kanila sa kiproy fa katagani fast met kat proy belsinge kat kula malap na sim kata ikaw magmasi na sirskil du singi katang dalik pe inka in fast met ki secular job plus kana ke oyelas na kayo magat sorbang kana kelen misingi tasakta metiki mana kayo nila na sirskadin ganda ka relaksin kaksaklas in fact lo malap na sim ki plan of salvation lom ki mo si mga taskengi kat kula malap na sim ki mo saplom magom sa pala ben na financiers ko siya inga lusta pa yung voicing siya na lalfung isingen yukuya ki financiers siya ka sa metlas met madalas el digat mega tu spena flok na yin kadash ko msingi kat papat mars siya kat kula malap na sim na ne Maulla sagat fotolak in ma best tasakta kumsak na lang sikat. Panang lala na siyesh, kating kain akilin na pan kalang bakot en lom, e kating karas na room, in kain liak na siyum, siyakik naknas ki makudu klasa, in mawangin malang sikat yak, ki maul si mga daskengi. Nanak manas, awi kapastas na siyum, in kain fotodol ginameda, nakmanas kasikat, ki mamagat panaske, akaykat kadin si devas na med, losen vulvas ki nugtukin mayon lom. Kat nga session get to kanilasa in main si woyerum. Panangkat pray siyak ki pelsingi be kumingasya metlas mata in manasla ki belin yoksalalos. Kafin na metwias mamda lomono nursing home kafin nain lom si in kain syuk ki gasya lom. Kadetala mama katashkia kum well aware of it. Panangkadetala kum ita lapan tang lash
labanin ng lash kadin kain pala miracle healing lom in kain akay katle kadin kain cleanse paekom kadin kain akfalachikom yokti na kay wa kadin kain masifan na yurum kula malap na sim kiwan na tum Jesus Christ siya kay katla yen na kay wa luo tolu ta kaniwe kumaya pe asin maslo kat papa da mas nak na skasha padadik nadash mas in prison ki pelsinge ka fin ne matlash mas ki probationary period in kan aksya fila kaşir kaşak ma in kan si fil pe aksya wastan geni klalos ta ki masap maasha kat pray pe kumin nak na skasha kat ki kollash ke fin siya ulasha community lasha in church lasha kat pray pe ke met kollash ke national level ka fin international level kasha met lashing kaywa in kain alena akilin enen olash katin kain iskom yang na ke mana ke wa motash ke kadin chuk met tok shalom mas waslom ekom fa awin nak awi mana ke wa motash ke fal na ke lang silom papa kalang nak na skashikat katen nekom alena yo ke elia sikyak finan merkem singepe kat akilin na ke kashi met kollashinge anana le shu yakin kain manaklen ako kain yeneng yenga yemutan maeta kat maeta katikiyalal fung lashurin met kollasha tashakta leila kat nakewan etala kumpa katin nantakana europeli nakewan in provincium sheke kashalom main kummatain command sender lom kumkain de moving pieces ngakewa kat ngasheshim gumin kasha met kollash White House finne nake international level ke kashi mutanfel in kain orani kaywa the United Nation ka Arab Nation ka European Nation finne just finnen evasem kat pray kat papa corporately section ki kashalom nakmanas kashamit kollash in kain dieten kain bananak nasin katin mas met section malik o ebekat met ma sena finena yok misiyak laskat papa tarta kumkat flatten ashe daman ke oma kat finet che takan la ye tom ke pelsinge kat la lal fungila me kashikat ta ke pelsinge kat nge sheshum ta kani la shen moinche wo yurum ekomin kain akai kat ke lutut papa lash ke pelsinge kat prana shun fakloma lap na shum ke kumsyakan na pelsinge kat la lal fungila melutut misinge ko me isungyen kat ken when na tum Jesus Christ sa katlal fungike. Amen. Right? Lamalap kade fast na ke pelsinge ke may lutut ma ars misinge ya kat eta kain akfashe kunokon devotional reading ke Wednesday misinge na metiki kade fast na meta kadine tala malutut singe pe elwi kapas na ke mananaksima eta ka ke Shenri ange an kain me ola katin kain chit banash ke shabuk shifanna walutut na ke Shenri eta ka da ashke lo chronicle sapta tolngol fascina ke ya na wasong lon gosh nge long dit gosh pe pae da ka ke malutut da wasong on gosh ngan ba tax na ke malutut fas nget na ke Shenri na kade da kain samsam kun na ke sipang na ke aulia korek matolu vasingal lun ke long ulba militu dash ke na ke battle rhythm siya na ke weak missing masimitan pa kadin identify qualities ke leadership lal asakaya el basisin to sa finan juda el benabat tutut kin ke kapun marichi ke siyan ritaria ma sek kada sa palay siyan so fact na sil mali isla me le İstanbul'dan abayil maşek tangni kadedi kallan naklalan na me ve tafela mullalan ki yeskenli mekos. How wonderful is that?
naki lesson aim aklu wasingan kadin ko kapsha naki oralal asakaya kelchigilan kain shulbe folokonak nawila oyen akfalatien kafin alakaila nakadin ki kapsha naki orela bela si toko sa pe wu siya when se siya toko sa ngayon bu finen masuleng tukun split up sila nan kinlan monarchy siya nara nagelu chronicles ton lumekos kadin ki ritela dila me akalim kel chosaya kaditala chosaya asakaya balushin toko sama kadin si ukira laloso na ipsya flashing menga kumit lalfungiya na ke ganotela ke leadership traits dal daringen mafal kat met Christine and Rick Makin ke me kalan sa plasam singi napangan sila kin lesson aims na ke wik singa kinga kum taka ke wik singa inna na niru kum kadinalen nan kala kya pa sima madutu singa taka ke etaka in siakla akalimin na ke worship ke alu lasha ka kaksak lasha worship lasha galanza lasha kad hinakalimila kad unified people of God kad massive fun nakatakain gui keshipen Jesus Christ in fawangen mas o ye magat masala likke mangala yokshipe na sispe kat met mam dafin in Washington nge ka vinnemet ko shaya ke anan ashna sielen alashke kanin o ye magadak fashige kalen saplasha nara kadin fakta shikke pukshi magadashkem jinge ke me orekma kat finloyang na ke pukshin orekma na kainin supernatural intervention kainin miracles astounding miracles powerful preaching na breathtaking escape kainin oye life and death decision anan courtroom traumas thrilling rescue mystery action nara ke kattaga na ke pukla no rekma bukshinge el me academy na ke history taga ke ulang sa ASEAN na ke church planting ma adan na arsana finne na ke en wakilan me sie tikin nge na ke Stephen nara bukshinge orek ma buk na yok shube si ramram ke crucified Jesus ke mesikya ke Lenin Pentecost church matawayak nge na me conversion lal bolan shamanyak peke ke pole floklan Tarsus na shamanyak pe na sin mo chike Barnabas el sum guna like Paul Barnabas el the kia ki ke ulang sa siya mo el encourager siya na missionary trip siya met lal Paul an peke me as peke pukshinga we sham kunyan Jerusalem Council second third missionary trip la lanbe kipel si Benge Maniruel emperor siya na ke Paul el imprison niya kiel ta siya finen Caesarea journey lal na finen Rome fulfill lagi presinan en wakilalan na ba Rome el destroy and Jerusalem ke ye itngeul after death of Christ pukshinge el alena me kanong ke shipen author shinge pa Luke takta je el chendal Christian je el vakalimiyak mo el will el bena Paul travel anen takta si benalal Paul na el pa rider ke gospel la Luke na oebe ke pukshinge orekma pukshinge shak panagek ne mishinge mayen ngakum shak nakalan sappe ne mishinge nara inda kana si kumla wangin si mga kumura ki kalan sap singe etale so kinga kalimia duke
kawak todo silal Paul wala ben anagis basta gospel lal ke Luke ilay bes masta me puksing rekma ale takada akademiya me simlala anaking akademiya be el ke gospel like Luke el pinpoint ye benake isu still on layman and ram kun be ke lakshaw naksinge nara tet simamut kayak mo me gat kandik ye nge ase ke yak on ngol dolu na ke on ngol mekos then ale kalem location sima me akademiya nge atikan dogmatic tifakla me oye na audience silal nge kumelia kas singe kaine singe Theophilus na kalman Theophilus pa one who loves God Gentile si God some get Gentile ko with people everywhere nara kat finili na ke Luke sapta si first si ram kun na ke me ine singe Theophilus literal meaning landi of listening about lover of God, ka friend of God. Nara me anain kain akademiyak na siyaskat kandi yok kikat dive into this book kadindi kaya masaman yak kenge nakadingan ko na ekla ifo ko utaka ising Theophilus na sipen sim silalinge siya bang akalimdaria. Inka nakalim yun na boy accurate account kesu stilan when kulo si fan na din God. E o ye pena ki masima sikyak na ki church planting siya nga. Na ki kapaklan Christian church. Narali yok si peng ako min kain me libuk siya nga mo na si confident ko siya Island of Angels el usipe kata history ke cleanse up pinen ko siya ki somlan Mr. Snowman of inenjis ko siya. The maasi masiyan na ligi Island of Angels. Na ki maasi ngam from kaya nga ba. Maasi nga el part of the Bible. Mga from kaya nga. Nga usiya magaya na Island of Angels la el usiya na si kung mga kuminkandi atesi. Mga akademiya ki wesi mga kumte wi finen bot ngen. Ma akademiya kadita ke matmatalas ngen sumnutut papalwaya. Nara kepe sima mga kumin kain ita kaya Book of Acts. It begins with outpouring lan promise ke Holy Spirit. Siya anayin sila kin commencement siya na ke proclamation ke gospel siya ke Jesus Christ nge. Book siya nga na me kanong na pa Director to kalak kung siya nga eta kain na sam kin na ke o yesi mo bang siya ita ka ke si bang na ke liya ke kaya ba si bangin oswe fa ko pa nga kum aske e kaya nara ke outline ke book siya nga orek makadash ke sapta siya nga siya luo el sam ke ministry lal bide na pa malutut mi siya nga aske ke ministry lal bide Samram kun yak nag establishment ng church o samram kun expansion ke church. Na ke ipsiaklo matako ke sapta singal dolu falen ke long lal gusha. Eta ka samram na ke ministry lal Paul na ke missionary trip semit lal council sa Jerusalem second missionary trip third missionary trip na ke ilsom na ke trial. Pangan kanon me orekma na tawag sina nga olela si ki ngan madal nga pataka lugel matawag sam kun nakat kandi puki orekma sing ki buksing ki gospel aluga elda ka sam kun na ki providing details na ki susle early years of church na Jesus el me early church of church siya Jesus el olela len masay. Nara ke puklu nga Luke orekma
kat findita na kung finorani wala volume na yokshi nga kumin kan ko alalutut ken na pangan katashik mga kan fakke luke malututa na ke introduction chingan gadem dok na dive in fast na ke memory chimash nge slaklukan gan etches katashik an kaksekin gat ke was maucha ke pelsingan malutut chinga anang akip akademia marita nashke rek masapta tolu na kada sa matawake me fasya ko singan stak fasya lo singan fani na ke fasya klong ulngen ke fak la sipang na ke aulia kan rek matolu fasya lo ke longol na katefin riti ikes dalan orek masapta tolu fasya na ke tolu andana sham kunyak na ke sile na Peter Johnson na temple ke Stefan Lento kauto luma perin price ipangan na te me padelsyun matul singe dal kel dalsyun mutona siya pang mutona aska e dalye sim kul matawe siya na ul niele kel isusleame len na kewa utekleel na ke mutona siya ilan matangos mani sin mo siya utyak na indembala kelli la Peter John utjaga elngisheldal napa ngayon matawa kien me sapta tolu singen na ngayon afulape na ngan kayo si reading la na ke sapta tolu fas akos ne ke long ul singen nga kominas ke sabuk si fan na fakat fast na met ke merita nara man kayo usi babanti ka setup tigiye ke screen na kadin ka nas ke reading si fan na ingin nga share screen di ka kadin kain riti fin te kalem rit lagata na kung kain di pan ke screen an ngan na nga enlarge yen kain yok ka da fonts in mo for share fin kum di ke phone anta kung kain di ke masing asman bieng abang akkayela simet ul na ada ka read la fosine ke tolu bieng det första mycket fosse akakosje med utlar som tawa ke falen ke fosse klongol na pafakla eltal ngeten silje na Peter el fakna sil nget mat na sis na el ngeten enan kamo el dalekitel a Peter el fakna sil wangen na pa mani yuru da ngai shot na shum masha ashuru Kainin Jesus Christ la Nazareth ngasap kumin tuyak efas. Na shukya la pa leyot tulogonolek in pelsena niele kapas kapsan niel koi. El shoak tu ematawek in fas na wilal tal utyak nan temple fas e shoshu e kaksakin gat. Muetinen siel diekil fas kaksakin gat. Kelos aklenekla elpamet ulsima mata ngoske mutone aska elos na kewalut fue leki masikyak na silmi na pa me fasingal sisinge takay na kadaya na sis na ke moitse shiple na kel Peter John fin shawal sislal Solomon moita fue le kasas norio na pange ensimam dak maluritas misiem ngea ke Peter liemetul el faknasil met Israel wiers e foka gostut ke mainge e foka wos kanget masikati ye kostan kamo kalash kawolas sifena para mainge katla le prem Isaac et Jacob katlan met matalar somla panawel at Jesus met kalan saplal ke wala na matal tasakta kosta selang na sin lem foletlan eno
Ekos losalla yemudal pilot. Finne pilot ilda shilela tarin akshikosho kyalla. Chies el siemut madal es shiwashwash. Akoshangal esisalla. Esiaksel pilot ilan win nanaklo osan etalala siemut akmas. Koska nunia mwechima ekol mweta nakemol. Tapakatel akmol yalalaklikimise. Ekat metlo nakemainge kalan inenchises pasangka na sin met ulsenge. Sikyak masyakos die tainge kesben lalalfungi ke inel. Lalalfungi chises pa akkayalla. Ona ke kos nakaywalie. Inge met lililak. Ngay tala makawos emet kolowos tara sin chises oreklakesh bendekin lowos. Katel na fakek omet sin met pala na kaywala. Chrysel N9 kayo. Elakpay ki masikya kinge. Kimainge ko sinauliyak F4 na sinkat. Dahil fananak manas kimakuluk lowos. Kos finauliyak. Nalem katel F4 inorspelin. Aksa seiyak nganuos. Elef sapal machisias. Au Christ el sulalatari kewos. Bang marilchima me takan kashakat misengea. Angan tu share screen lako. Kadin kan takayani. Pray like marita bakat fast na met ke. Akatayema nga pray kani gekla. In kashakat pui mama ashuru wosan. Naknas katagani pray fast na met. Kat kaksekun kum kat papatamasin kasaw. Kesi mulutut na makum ushepe na kayakat. Finniken na kemet mas. La Peter crap the chance ke belsinge. Inkan samsam kun. Wela John. Na kesi mut ulmalos akkayela. Ena selos masak na alolokun. La konge matakauye. Laila penasish kat ma palakin mas la misenge. Katinita la kumurekatle. Ekometa eninalan. Manuske physical limitation lash. La kapashkin yesh. Ka flatlan sha ke manus. Ka oyev kama makat ngalkin. Oyangalkin ke manus. Katita la irum ke fan nakat papa. Kum kainak fon yakatle. Panakimuluto chenge. Alana inspiring, encouraging na siya Katinitala. Kadete kana. Katse masuk. Kuminakfon yakatle. Maingit ka. In wipen alutut laskel esakaya. Kikum silpetafula mulal ki yesngel mekos. Inakayakat. Kulo malap na siyong kimaluto dingi. Kulo malap ki miraculous healing lom. Siya Peter Oyebechon. Kainak kalemi ki kasi lumingi. Nasin. Metma elostakain. Tafula ki pengwusing nasin. Kinem kat papa. Kat kulo malap na siyong kimulututa. Siya kastom taka. Inlutikat. Inaksiwasikat. En kaikat. Moyen kum siya nga katin tafalalikikom. Kum siya nga katin sunong ay. Kenwan na tum Jesus Christ katalalfung ike. Amen. Well, kulo kate fast na met ke belsinge. Inkain fast ke akataya mayasha. Nakat finali na ki marichi Madrid kindari to vanataring characters yung makadasam from ke yoking pa Peter. Peter ke lutilal ke fasting alone valanig long long course in tempo labang. Na kadita na ki oya si masikyak na si Peter apa metliki yaldaka. Ilkain shulbena falokyak oraklan sa plala. Tukunin lafakan le malokla. Nala yoks pena si kumakuminetala. Aslokla si lal. Na falokla na ki
mainstay lala pa nag-patter. Napapel si malemel tule luk kelalia. Kel matalikin but while manmanik tudangin siyan risye el tuwe el woyak tasin mit mapatter. Elitala mit tamalut tuda pang. El da lokla liki masima el da shaklalos yak na kaya. Namun Peter el da rela mo el me analan el impulsive el analan kit tupuk manakaywa mama la verbally ka physically reaction lalash nara ke el da lavakan lema el lokla nara el flokle na pa ke lemil da sonul damasya el fact na sil damasyan da fact na sin metamalut lute na el shella Peter na el shella Peter ke shipin lemil itala que el misea wangen reconciliation lalbite. Na pa el som na ke pater lala. Lemel fak na sil damas male sonol dalewe. El misea maulya ke siyan risinge. Na pa ke chon elakilene ke machetu wawele ke lalie. Na el siyak la lem na Peter elis na kutlalam do karas na fin mesa. Pangan pel si malemel siyak sila ka kumsrak na lang singa. El siyak sil pel si pelluo na beltolu. Na pel si meta el sang ela la fo silala el nigin la sa chisesa. Pang siaklu el sang ela la fo siaklu lala. Pang siak tolu pa Peter elman mal siyak sila sak na lang singa. Pa Peter elman floya. Apa el fak na sil. Pel tolu nga elma inkitesip na tik. Na masinge pataka na si kum na ke mga kumaskim singe. Ship na din gata pange ma elos kufwenyak kya kaslan gat. Insan kashikat kayo. Nara ingena el restorilya Peter. Peter el manirshella mo matamalutut Peter. Nara ingena dile siyaklail el restorilya. Na in kalem ke restoration jinge. Ana ke neden el dosom confrontilye David ke David el da orek maguluk welal Bathsheba kanawas ta masap singa ule na katfinli na ke oye singa tia sel restorilya Peter. Na ke Peter el som folokle injil bakalan saap pangel wela sermon na kasilal. Na isam lagi Moses elustaga masapa finosanay na sin dalik na din kat ngaya. Immediate daw sin dolu mise. Sermon si mital Peter ngaya. Ngon matal patati na lan firma na finmet ni. Daw sin dolu maule. Naraki sermon lal Peter elin nain sermon lala ilan capture attention lan audience lala. Then ko in shakakla, is there a need? Arsene nasi. Na oralan oriental listeners lala. Naki subject matter si marsam kunan. Nara Peter John Davana onwela mitmasi. Ki shawal si shimakalamiyak nga. Nakatfinan ka na kaya na. Ki nga komsom onole. Nakatifokia. It's a big relief in me masimatan kati. Katin malalalaki inganak ke. Nga pala kaya tolu tariya ki belsi mga tifuklal ki hospital. Na nakimit me lame individual si makayak lang
pakanten met huge crowd del de pas nacional del fue le na del ki konekla na ki miracle shima sikyak how is it possible nara ingena takana sil Peter John in kain orek makun pangepel shima shikayak pelos la dalasang credit na sin Jesus kada dia kada fakma mana selos. So the apostle gave the credit na sin Jesus. Jesus singe crucified finchak singe el resurrected. Mana yok si besi pang. Nga kominte es na credit ma eni na nga komisang exalti kaksakin God ke ma. Munti masikum finash ma washing akumrela. Na Jesus sema me tatapan nge pa Messiah ka Messiah singe el takain the mula la mueta na prediction mga kalemye ke ngasam kanal meto na pa katape mo masam kinyak ke me orek mange pange pelsi ma etaka when the rubber meets the road main akpay yakle na para kalemye kim daw aksing fakla que Peter el mueta el fact na selos met Israel wiers e foga kostut ke mainge e foga oska nget mal shikati analen kesensya kin la forkata focus at patatyang na yerolos na bail kekla ye kosnan ka maka kalash pangen sima Peter ma esmakke ka kosnan ka makalash ka wola shivena bara mainge na pangen si mal shikein kain awi na naklalos na kea bail fakla katlal Abraham Isaac et Jacob katlan mit matalar somla panawila Jesus mit kalan sa plal ke wala na matal tasak takos tay selang na sin lemfaletlan eno agos las na yung matal pilot finne pilot ito silela tari inaksiko shokyella na ingin na Peter had crapped the chance. Peter took the advantage ke elila crouching ang silya na leurek makun le let go le actress met nge inakelem yila masimet men ka maushngak makusding el te mataka ke anasi oye na pasang credit were credit is too na ilakelem yila miracle had been performed by God himself ke shipena wowulal na fin met nge Jewish crowd nge ta el ke make it clear bidar el ke in kalem selos Jewish crowd nge la ash ma pes ma orek na sin met matalo sa dari met ma ito ke katlal Abraham katlal Isaac katlal Jacob finne met matalal dalla na in fact la miracles nge are purpose la in gushi glory honor praise na sin servant Jesus nara when si natin kat pabang el tako na lorek magin kasing servant el gerek magin servant of Yahweh nara kat pindi servant of Yahweh kat kain liike Isaiah matpala ke saptang alu ke buklala fosivakla mat kalan sa plan lem kat na pa servant of Yahweh singe na lem kat el fact paingi mat kalan sa plaksya ngakay siya siya nga sulela ngayon siya usil nga nakalaki nga nuk el fa usi nanan ka siwas na fin matanfel na kaywa asya el fact pe kat kandi ki saptang alya fason kos nagit ko ran fact mo lem ka del fact na sik mat kalan sa plak kome tiye folokonek kalan med Israel siya pain mula mo kayo na arshi ko na kon yok lagi siya nga ako na siyum
Nga fara ta komin sie kalem na sin matan fel pespes. Ta fel on fon fa kain mole. Kat matal senien mole la lan Israel. El fak na sil shaule na pulesha ya. Yak sin matan fel pespes. El met kalan saplan met lem. Toko sao e falike kum taltalla. E fatuyak inakalem yasanakolos na shum. Fin shako fa oyebelie. Elos fa faksha vi inakfalatikum. Mainge sikyak moyen lemkat el shulela mut kalan saplal. Kat madallan Israel eliang ulelalal. Nara mut kalan sap singe pepa samsam kunya keta ke saptalam ngal tolu pe. In samsam kunya ke sovereign servantcy. Ta metti ki saptalam ngal tolu ke sapkalam ngal luo fasingal tolu. Matawak na siya manyak kimit klan sap kay oksinge. Siya fakek mo lem kadel fak mit klan sap lak ele aksafila manna kay waitak yang kunel. Ele fa arulena akfalatiya sam kasinge it is finished kisaflaya kat samram kaya it foko lam ngaul metliki isustelan lem metti crucifixion lala ke sovereign servant jinge she from kunya ke Jesus nara pendagam from ke saptalam al toluwo kadito la sovereign servants chapter she pangan pafakla ke saptalam al tolu fasingal si tukun si mo nakeo el fa sifil in sewo el fa etola el tie creo que wangen mat kalan sa parulok siyangain siwukel fa polong kalye yaklan mat pespes e kisipel nga fa nanak manas na silos nara el sima Peter raga sermon sila nga el ke identify liya Jesus na ke servant Messiah si ma shamanya kioleng mata nga pangasam ko nalgil Isaiah nara ingena audience sila nga dahil sigin liye nag-connection si mga Peter lang ingena ke Peter and Doc samsam kun follow-on mama samsam kun ke sovereign servant si Galatiang boom na bang si mga Peter sang na sila dalme in sang point blank revelation si na sila sila kosunilye kospaunilye Roman leader Pilate ilange Pilate el sikilen falella Jesus tasha takos matchuan richekilya Pilate ki offer silala amasi ko silela pa o silela ko sin falella Barabbas men bange enna sisil dalin pardon niyaki na kumkan likel luk longol dolu fasingal dolun ke longol mega from senge nara Barabbas and murderers ayil pa fulfulle nara me Kibidere lange Jesus you handed over in fact it literally la edel falela me edel falela Barabbas adel shukilya Jesus nara na ora kat taka kadin diya na kila Peter el shiwasyo siyang na sinadiyan sila ilange Jesus you handed over na ba el fact nage trial lala da ka nage mise lala sikyak metigilara masika tramram kenga weak si metiki nara kema choose nge tunche elke Peter ke dalin long all Jews were there thus guilty na dahil ngayon ang diyan na ke
met kol ma represent los ngen. Na pa fos singala ko taga kalamila. Siya si met matal si was. Ako sangel si sala bang rejection siya. Siyak sil pilot ilan na nakmanas etalala si met akmas. Nasamram ko na nakil Barnabas. Parapus is nakil. Napa singal mi ko fakla. Kosta unia met sima ekol meta na kemol. Tabakadel akmol yalalak gimisya. Ekat metlo na kimaingi. Nara kat finlila ana Peter Lenchikin sham balance ya sham si lalnge. Naki me ilorek man gasinge ka kom del ka el sham kun naki ma si ma malowos. Nara kelo el tu yamatal talnge. Ana lansang me condemnation che. Nasin met matumit na kailnge ilange. You ended over. Kos iseleng. You rejected. Kos me sisala. You killed. Kum dalunilya. Nara ilange. Jesus ilmet na matal si. Ilmet na siwas si. Nakil fact nga ilge establish identity lan lem. Jesus when kulo si fan din kat nila. Ashi quality lal na sin kat. Anan bangan oye si malki sang na sil. Lo sin ka ini takya. Oye si makusurangan ba kos recheck ilya. Nara deka nga tang nila. Na akum delta folela. Il siya ma character lalan il met akmas si. Nagil parapas. Akum delta manin il pa fulfulla. Kum delta recheck ilya makina. Me Jesus. Akum delta unilya pe. Nara Peter el faking na sil dal ma el pa author lan mola. Abang makusura na sila. El pa sa mas la pukin mola. El creator siya. Nara ki gospel al John sapta si fos si nagyakot fakla. Kaya tram ki identity sila Jesus nga. Mettiki reklefela. Gasil na osh. Urine God. Eloye ebenakat. Gas singe loshurin God. Metliki matawan fela. God ilorela manake wakel. Wangin kate na ma reklesaya. Finti ke kas. Mola takaligi kas. Emol singe pa ese kalem na sinmueta. Kalem il tolakin los. Elos akufla kunaila. Ki pole shamram na ki walil kolosi. Ki kolosi sapta si wasingolon ko shakla. Ta ke el. Kati lorela manake wan ko shao efin fela. Maliyak ematia kandiyak. Weng pe kalan ngon. Ingena kewa. Lem emet kol. Walfolet ma onyeneng yenga. Kati lorela manake wan ko shao. Fin fela. Yeneng yenga. Kel nasil. Nara takana shishka din liela me anain kat finloang na ki fasingal dolu fasingal akos singal mekos kadeliela anain nash outreach ma taka kadin ngatang shikelie ma fas tolu ng academia la fin pa na ki wensing e kapsang na kel Ephraim Isaac Jacob pailange ke me orek matolo singal tolo lang katla le prem Isaac at Jacob katlan mit matalar sumla panawil la Jesus mat kalan sa plal ki wala na matal tarak ta kosta eselang na sinlem fuletlan eno kos losala yung dal pilot finne pilot elta silena tari inaksiko siya kiel lang Nara pangan pa si ma
the Jews had delivered Jesus to be killed. If in the Pilate, elotela inaksiko siya kiyak leil. Nakatfin siya beloyang nagi singalako singita no siya siyamit matala si was. Ako siyangala si sala. Siyaksil Pilate len winanak lowos talala siyamit akmas. Nara silbena takoy nakalimila. They had rejected Jesus and requested a murderer. Dahil sangay siya Jesus, dahil demand ngisi infulfulle medakmas siya. Nabasingal migos fakla, kusta unia metsima kol meta na kemol, pangan author of life si masam kine. Tabaka dilak mulila kimisya, kat metlo na kemaingi. Nara elosne unia Jesus, the kat papa, elak mulila kimisya. El sema mechusa unia el present limsingi mol. Akmuliyak yak sinkat. Na kyak muliyak akilnge Peter met pespes elos met loke. Para Paul samram kin ke si korin singa lemekos na ke algos. Ilange el sikyang na sil Peter eto ko na sin met sap singa uluo. Na si pelto el sikyak na sin met pas ki lamfo ko sin met fast takol met. Pas silo siyak na mol, kata silos misyatari, na el sikyang na sil James, eto ko na sin met sap na kewa. Na eto el sik me penasik. Finne nga na sisya isuste metigi pelfal. Nara inakalim yela kasin siyak singe samsam kunyakla. Kana asyayen when kulo sima identify yakinge. Asyayel ma misye molyak pafakla Peter eliel matsap singa lu eliel sibeldok shun lamfoko sin mat liel. Aba inakalimila el tuyang penas el James. Nara takakadinitala aswen kulo si fan na natin God. El pa as equality lal el penapakat the reject yagiela the idak medak masi. Na fasingalon ko shwakla kalan mo inel Jesus pasang ka na sinmuit ul saying Peter el pena fact that the mayor baka sima miraculously orela mo tsingan el kaingan masin Jesus. Sikyak masya kosli etaingi kishbin lalal fungi ke inel. Na ke emphasize la lalal fungi ke el ke Jesus Christ para la mga sikya ko. Lalal fungi Jesus pa akayela wana ke kosli inge. So ke faklal Peter el dena isma di mga arang I refer miracles inge. Insan capture attention lan met mal from the singe met bus nge. Nail took no credit for himself ka finde na ki companion sila nge. Kelchon. Nara credit arin som na sin Jesus sa miraculous healing mata ko yorol me. Masing mata ko na si kum. Yok na si efine asma si orekle. Ante pangon mo masik pumang masin God. Nara pange o yes ma Peter el ke bensang orela identification sila Jesus ngin kalim la. Pange ka the character lal element kel makatkan ngaytang ni sam kun. Na in fact that Jesus was the healer. Elpa unmula matsinge. Na uskat men ke fasingalit ko singa fakla einge matlililap. Ngay tala
Mako siya met kollos ta arana sintisias. Orekle kesben de kunlos. Kadel na fake kung medicine met pala na kayo wala. Christ ele eninain kayo. Lakpay ki masikya kingi. Nara first in my kong anain please ilalpida na sin audience singe. In kan orela o yes to make a change. In fact la action magosorela ke ignorance losan ma takapeki sin met kollosan. Naraki sapta singalit kor fastol ngul benaki puksilal luk ngel fakla kadel do nakmanas na sin met kinikin lalo sin belmit. Engel sap na sielos na kewayan na kewan for lalagi oye kuluk lalos. Ki faksi ben na ingay polil ramram na sin met Ephesus. Ki Ephesus akor fasingal dalkor silange. En non kalos losla. Kisben lalfon lykke ke lalos. Wangen iplalos ke mul siya kadel ese. Faklal bider ke si Peter sis ngalagor fak mo. Kusina ako Scott et yelela mo lowosan insil forla na ke lang si lowos. Ana ke pel seko wos shaknanikin. Nara ingay na masimasikya ka pa. God el fulfill man na kewa. Mamit pala ata me samsam kin may sikya ka. Fin pa nagel me Isaiah. Fin de ke prophecy ma akademia ke samne. La samlal David. Nara mama me fulfilling ma rik nge prophet sa akademia dari. Apa ingena unfold nge. Nara ke samlong ulu ke samlal David. In fact ke sitangin kayo. Esa konin kaksak. Ilang katlak. Ifo akong pastikia. Kumlong mga singen oye. Pangan pasasi finsak singe. Katlak. Eloi, lama sapatani. Pangan pelsi fan nama. When kulosin natin kat nge pangon babatamalin ka siya. Kat. Dahil na kayo kasin sanak. Ilvakla babatamagin ka siya. Takata na pakalemiakla. El makatlak. Manefo. Manelipusay makuluklak kum. Skiliye makuluklal tigin traskan magayana. Eskingat dali palong lalan makuluklak kum na kayo matfin fela. Ora tawashiyan. Mean ke kapsima fin kapsima kan vaslagal. Katlak ifo kum vastikia. Kaskasak lan kadanin kapsima lenimngan. Matangin siyak na phone insu kasha. Wangan kasha taka. Kilena nga pang na si mo katlak. Kum tiya tapu. Nga pang ke phone. Nga tiya kain mong le. Tasak ta kum matafin trondom. Ana el siya matal. Siya may Israelos kaksakin. Met matalas met meta. Elos fulia lalal fung ilalos income. Elos lalal fung income. Ako mo elos le. Elos ta pang na siyum. Ako mo elos laliki matsensen. Ek elos lalal fung income. Elos tiena ak may kanyeya. Mama sham ganya keulang madang ipa fulfill nge. Si mama sumanya ay selfaki saptalamol foson ko fakla. Nga falela na elosin singil fintuku. Nga tiya kotongolos ke elos fakasi nakulukiya. Fusunen alatlak. Eni na inmatak. Ay siya befak. Meta tupu. Kasyalakan kan nalalfing mo. Katsaman inge. Siya kan liye
pon lemkat in imainge. Malang silang lemkat painge. Damit kalan sa plal in kapayak. Oina sa ko siyak first mayoki. E o kala in belbao. El tie mangol, el tie peccato. Wangin na may orakatin longang na sil. Wangin mawokel. Kamafalin pen madash na sil. Wangin may orakatin ki upkran na yurol. Katsangel esisala. El matang lakayok e wayok. Wangin na may ngedang na sil. Kat pulesel et yen aloang na sil. Ay matang lakayok siya falin rek na sish. E wayok siya malas. Keurek oingin na sil. Kat pangon mo may keokinge kayak lan kat na sil. Akandaya ki elgesh bin makuluklas. Shing elge makuluk kat orela. Kat kailagesh bin kalye malkayokke. Akwayak lakat ke shing ma kat nagawa anasiptal. Kasi siya fash in gene klalzifena. Alem kadil fuliye fel. Kayak siya falin manasish na kewa. Ore kilaro la nakuluk. El pasisel in matangla. El tiena fakla sikas. Oana sa ko sip first ma akulainen baki. Oana sa ko sip ma kokolain kalkalle. El tiena fakla sikas. El oshukilye. En nanankal. E kolol la nakimisya. Awangan silo ang nagi ongayelal. En bakil kishpin makuluklan matlash. Fuliya kiel in sikal yakurin matkuluk. El pakpakin mastlon matkashap. El netiorela katay na makuluk. Kafakla sikas kikiep. Lemka del fak. Akwaklak pa elan kayo. Misya lala siye makisye in esya na nakmanas. Oinge el valia fulindalik natal. E falis moulal. E kishipel akwaklak fa orikle. Tukun siye mol na kayo el fasifil in siye wowo. El fatala el tia kayo kiwangan. Moit kalan sa barulak in siye wokel. Fa polong kalye yaklan mit paspes. E kishipel nga fa nanakmanas na selos. Oinge nga fa arla na akfalatjel. E sang na sil in maston met folet eka. El sivena e sang molal. E beiski me ungayelan met kuluk. Elisen sin met kuluk paspas. Al proy tayo nanakmanas na selos. Nara takana si iskadin chulpena akes maganya katla. In pel singi. May choose nga dena expect na ke sovereign messias. Ela sano si great ruler. Si toko siya may taga fun mit mainda pange kasalo siya. Takata na carpenter siya ba takang. Takata ele we met criminals nga misya. They'll miss out completely. Napapiro rin mga sermon sila ngayon akatay yela. Kumame tiena patle. Mga nisikya ke ignorance ka o yevagalan met kolosa. It wasn't too late. Nara, in fact, they may have acted in ignorance. Tarakta, tel ka inta ka ingena in understand ke Jesus. When pangamasin na ta prophesy ke Messiah siya nga, ke suffering servant siya nga. Napata ka na ke kapom da fakla, ke mahingi, ko sinauliyak. E forla na singat. Pang si mataka ke devotional reading siya nga. Ta elfa na nakmanas ke makuluklos.
Koos finauliak. Nashkenanka, elal rejectilje, despise him, unilje. Tashakta delshakna, idakyang chancelo. Koos finauliak e forlana sin God. Turn from your sin. Turn to God and get cleaned up. Be cleansed. Dahil ka ni kalan naklalo sa ingin na ke Jesus. Ke pel si masamanyak nge. Fulagi makulukluman. Namin gasima orik maganyak ke standard Greek model ma metanoia. Kalman pa. Repentance. Repentance pa. Kadita mo. In me sikik nakmanas ke makuluk. Napata ka nakkalam yung accept yung ifakla. Nalim ka delva aray no spelling aksasayiyak nganuwos. Eleva sa pael ma Jesus. Ao Christ el na silela tarikewos. Nara katfindi na ki for lasi marsmanya ka. Ki fasingalya singada na ki mahingi. Ko sinauliyak. E for la na sinkat. Pangipang singi. Dahil fa na nakmanas ki makuliklowos. Kosfin auliyak. Nara taka malu esikyak. Ke anain itakyang pelwowosid nage telin refresh el dalabang nage del refresh el nge del naklin la yar foloko lon when kulosi fan nantin katma edel reject ye sangen working elasi de foloko. Nara repentance sima Peter sham from the sin audience silalos nge el sham from the silos na pang beauty ke masinge la elosorela o ye fakana sin Jesus en singing pangakum kufke maturela makuluk sin na si kum katnanan kayeke okay Jesus Christ el taka na sin met na kayo la met ma enel nikita kaya kanolek nike shop shaleke el na nakmanas na sil Peter ke lafol al Peter el sang pe chance lal Judas el chile la misia Laylang ako minetala samram sila al Peter nge el pang na ki auliak our second coming siya pa eta ko ta miti second coming siya ngayon our event si bang rapture pakat nta shaman ke si Thessalonica sapta akos fasingal dolo na ki singal algos matlalal fung ina kayo mamutulle ema o kasik yakikikalyak lamit elos masak na mola event singa sikya ko ke rapture singa esoek ke manu sasela na ke pokanyang si benama elos mamtulle lalfung yasum na kaya narali yok shipe na paeta ko takalan malutu singa ya men eltaka inaksiko siya kika teliki makulukma sangwang sikat siya ko masang kapika di ka chudbek koflak kap na lang ano nga kap siya na ke metigi mo si silta ka na ke pitchen na finanit siya ba elos matain kos elos matai ye kokolan authority na si authority masruk ke wi komising ya pa authority lan el siya kuluklena katsifya na kaprika tipe na ke flesh silash nge nara ke pelal nalignin gat nge agel Moses el taga aksi wasyo kelos le katleke Deuteronomy singalay ko singal lemegar fakla ele fa sapayot siye met pala likin maston metlo siya oenanga ego sin axol na deliverance si masikya na sindalik na din God agel Moses na katli na gel Joshua ke Joshua da ko dalnan ka na mo pangin met pala si ma me the predicted ke belal Moses dasak ta met pala si masam ganyak ke Deuteronomy singalay ko singal me kos nge pa el pa Jesus Christ Jesus has fulfilled this prophecy for he was their long awaited Messiah
Nara takana si kumla mana kewa masamanyak kioleng mata. Patakani samram kunyak ke Aisya mange. Samram kunyak ke sovereign servant. David el samram ke Sam long lu. Na patakani ke sermon silal bider nge. Elda ko rela pang sing. Ngai tala. Olaya ki kos makos unie misaya sema tapanya kya. Tasak ta inge na pang at takana siwa sin kan forla. In kan forla liki makuluklosan. Ngayon ash mol si tukun mol singe. Na takana si kom kemelutut singe. Inakaya ba kom ke lame takan kesyang ya kom ke molin lalalfungi singe. Nga kumte likia parameter si mama metara na siya siya pa me nga kumin elyakin. Nga kumitla na ke tao sinlu somla Jesus Christ elusla makuluklasya patkievin saksinge. Na lela nga kuminte oena elosma recheckal nge. Nara pang singe takana si kum nga kumin kain auliakin fathamize lina ke paun sukom deep and wide na ke lalian lang si silan muen kulo si fan na din kat ni ke kapin kaskasak sima anya madalen kan nam lang efin kan fast lakel tasakta ultimate mission silala ba indaka inka indaka mi se ke mula kom ara que pelse mal para ni fio kakakle el ngedita na fio eklesha na panga yok shiben matlu chinga ke pang na ke auliak singa ya ta kana sikom nga kominte long na malutu da ma o nga long malutu chinga me nga kum kay na ra inaksa se ye o yelakom mun chen ri ga ta ka na taikle ak fashiyen ka fuen alakila singa sindalig nin gat nge te taikle mo kaina esakay alda ka pangon med Israel machuta inkain takeni pel na loylo sidel de takeni ke ka fuen alakila singa inkain kaksikin ke angel of death could have killed their people their ancestor okay o yesi madal maki kosuin moto na en lom silosa malos matlalal fungiera los tena mise petsese matakana sikom lulin karangan yaklan siya katigiya kakat epel na siya musinge kakatena siya ko siya masaror la fin saksinge sang ela makulukla siya tariya masingalen na yokshipe nara pangatakana sikom akumin takeni worship takeni serve the Lord as a unified body. Kadinte o character, kadinte masalsal kinanaklasya, kadin massive fun na in Jesus Christ. Mayen, desha ke pastalash, laburian, ka ken, ka utwe ka melim ka lilla devonshak, ka uye, ke Pentecost ka Baptist, siya ke Jesus Christ, magay fun na bakan mulikat le. Pangan makapa si ma, ini na yun ansikum. Nara ke kadalila pan lang si singena. Kadaloang na kita na, pay lang si mga kumeni na tufe, pa Peter preach ke sermon sila. In sewukin la, Peter lokla, nefaloko, delivered the most powerful preaching. Tao sindolo mo uli. Nara pang pa naki auliak. Mesima nga kong takeni ke on yoros. Magat me anakatin
shenga mukle ka converse ke na sin katma long shigat chaka ngakum chekain kapek fin katcherela na nakmanas na sin mwetse ngakum chekain kapek fin ngakum chekain converse ke sin lasha kate stagnated na yensi nara panga taka na kaya uliyak na ngakum submit iskat yang banasin Jesus Christ katay kori tajakta e efushesh len chud betilokun katya kadin fashnamit kat fin submit na sil with contrite art aklin ke mulal David que confrontia qui el Nathan, el pasisel, el faksevi, el siakyak nakmanas. Nara kadelie la initial contrite, el circumcised heart, na papmaluto na tagapanasikum, na kepang na kiauliyak. Aklo malab chingat ke malutut wo, kaksakan kigat kanda kaya ni ki malutut chingeo, inoana kaya sakay al tagapang on madingi in kain takayni aksasya ye kafuin alakaila kafafikashi akum da ispingan alena metti ga chilba saplak na ke kafalan lema lena akum skin sa ibe mulasha diela en yesi makat kain arain woliki nama makatash kem singe lendi tu kada ta kashamram kun sie fakak in karangen enakwoye James Megos was singalun ke singalalgos. Afin jakmo koshinga bain wikat ke ingena awal gos ni singalon gos. Washington ke Seattle time standard Pacific Standard Time la rapodash ke ingena na panangara ka de dai falin gen kaliam en bangan dusen melutu ching. Ngaklon sin kat ke kat kan ta ni ke melutu ta. Na usi on su gongain kain ta ka pe me sangkali nganaklin ko usma ta ko anshak wikat ke belsinge apaneng amda ke room damda su ratni to on assume stinson wakuk lomalap ke ashloman damdail ko naimelda Thompson Hubert lomalap damdail bet O.C. Thompson to walk aksigin kat pe glo ke tagaloman damdail procula Nathaniel from Everett. Oye, betam da Kenya as always, klomalap ke aslum bel na kewa. We met wiashan pange, ma message ma ship yak ke Facebook ama ko sma aspe saye ma sport ma da ko flaliye ngarani mga aske Facebook logo rala YouTube channel logo pinsa ka pa tudang na kewa kadin ka no rala devotional reading eko ane reserve ya kinaki Bible study naki sham kunyen front load oye benaki continuation ke buklal revelation ma en nandaga judak fashim dawak ke church vinen ye Sardis church tolu en nganin nandaga akshafiyakle Philadelphia Sardis Laodicea ingan akshafiyakle fact church ngan mayen yokshibega dineta ke churches it gorfinen Asia Minor nge skenan ga churches it ngan el typify kan personality na kayo ga church mising nge na luyen na ba chia sil vakmo el inchewo ke kan men ba ashalu malden inchewo ke masin chin bang unsere bena masan gesta da ushe mit lashngin kan yakla insan gashikat ke proaksha fige ab proakin aksha fige dari manakewa mit lashlela ba
Klamalap na siya with weirsh kimuralastilla. Siya yakla on sukoya. Masukya on sukoya. Kushraya kaya tariye. Finen sangan kata. O malumelim. Bako hus fin kita. Lan ye. Recording siya reklawaya. Beijing ay kali kita kanila siya. Anagya kalimila ka. Piye nga. Fina lang silan ka. At kadata ka. Ke James. Saptalimikar. Fasingal loon ke singal algosh. Nara. Ali yok shipe ka din. Dagarela devotional readings nga. Pakat makunokan nga. Kadin mo kain kapshrang na ke. Luke Chronicles tol ngul vasin na ke ya. Ay ben na ke vaslong ulon kosh ke longolit kosh. Kikataro inge ay. Ale kashikat kadin ita kanon malututsi. Ke wiksim singe nga. Siya siya mong kundi ke kafuenala kay la silal esa kaya nga. Nara yok shipe kadin tala siya esa kaya. Toko siya cash na phone na tokol. Toko siya Saul, David, Solomon. Makarangan na ni Israel, Judah. Tugun delos fashalike. Nakadawik ta na ay Ezekiah, Josiah, delwi me fong lelen na Judah. Nara kada connecta na inkayen met kol nga tena orela lalusa. Na sima yok shipege gat liamet kol nga ba. Kung kapen di personalities lalusan. Na kung kapen kapsha na kemet kol ma kasha en mer kimisingi. Kung kain alle fushesh kumindi moulan ka sit me toko siya ma anki Israel, Judah ka fine monarchy sige pelsi masak na takay niya United Kingdom. Kung kain nga tang li na ke
kata ela kayen service nge kumekan kapsha. Ale fishesh ka din gadang li. Case in point. Sito ko siya makuluk na pay ki bipolar pa me katata ma Jezebel bayak siya. Eap. Na me si Eap Jezebel katil dena in si kira lalo siya. Ilal pa or a child sacrificing ngayon. Shkinan ka na kaya. Na kumwet la na White House, na kumli la in mashlon mwet kul ngayon. Kumekonekta na ash prestan siya ma Lucian service lal gil kafin ani gil prestan dea. Pape na Lucian prestan yema toko siya eabel karangan in Israel. Na bayak sin matayin si ba mga Jezebel. A Jezebel singe ba na fak mo Jezebel spirit. The Gildaria eab a Jezebel is can continue regime jingan. Kung ka ben diye White House ki katapel sumla. Prestan singe tarim dan gelash kin da wala ta tena sikyak. Edal pa or a portion singe expedite diye. Masham sham gun ya ke pa ba ni kung fin loang la ke oyen met kol nge. Kung kan ngay tang li. La elal Donald Trump il anasya ke met kol nge be. Kung kan kon na e. Kala frishesh. Panangara lutut kin met kol nge. Na kira lalo sa kung kan kapsa na ke met kol misi nge. Ana king asam mo ke church piye nge. Church it gosh nge. Asam mo ke Ephesus, Thyatira, Pergamum, Sardis, Laodicea. Kung kan di church nge ke Revelation. Fakyak saptaluo, saptatolo. Na kung sum aki ko yuritita na, wow, Jesus ilin jewo ke luoyen asin church nge. Pa Smyrna na pa Philadelphia. Ay nge tang di church Sardis nge mo, anan di church anan kelyaksi. Ay nge tang di Laodicea mo, Laodicea la ng church mo, ila ko lalin utel dalaliki alal. Pankulukiye. Men del first. Del on and off, on and off. Narakat kan kapsa mga nagkiklan sa pelash misingi. Ali yok shipe na pa yung ako mindututun gastan kat. Mayen, kasao fele mawangin le, kastalyan netuk mapat-pat. Na kung hindi na gel, Peter John si masamsam kaya, ngayon na nga. Dahil sum nagit council, dahil na lutut yok. Tasakta, council la fue lege samsam laldala. Efo, mandel dala chisesil wala los. Narapel sing amlutut pa pala. Scholars nga finitakle maki university o ye ka alu o ye fin kumatake kaslan gat. Eva wangen sangeng lumin kan fakik masuwas pailan kata. Men romalgos fastol ngol si fakla fin katel wikat siya kan line kat. Masing ngayon anyo wat fashilig. Fin katel wikat siya kan line kat. God bless you all. Katagan ni Prof. at fashilig. At kung malap na siyong kat papa, ke kung second la pelas ka din kain ka awi na na classroom. Katlalal fungila kami likat yang karangan kat ke fashion di class. Nakmanas kat papa. Kat finta fa leliki mapay si wastom gesipin flesh. Muli ni ko elas. Nanakmanas syuk kati. Flogin kat minarum. Katlalal fungina pay la pay Jesus Christ mun kulo si fan na tum. Taka misa fin saksinga. Tukun lendolo. El molia. Katang la kelya. Katang la misa. Inusena sish. La finnen wiki mano singeta. Wangin makan unie. Solas. Panangat kaksikin kong kat papa. Leila kalang pakoten lom. Sisin silangan medal. In wikat ke fasi di klasa. Kinem kat fakulom alap na siyum. Amen. Well, lamalap mga taga nila siya. God bless you all.